Bia Kamal ka Noro 9 TV ka jan gwasime barodan palping ka bukon leron bana jeling rewish ka juba. Ken kono re lergman ban ling ma to rewish ka juba gore jano mi jiram jidit ka Noro 9 TV de subscribe ki de janyo ka nasin ko ken. Ko gor kon no de kon lerin content lat ka rodien rewish ka juba de kon ka link gore jano de notification bell ki subscribe button de ja twanye. Ler ban ling jan gwasime chala dinene changwan doli dang wal badak ti tar luo kien gane ti kuirun kien chaka kep rewe ka juba sa Sudan ken wan ti ken wan ti kuirun kien tungurun kien ngut ka kwa chaka kep bidni kuma sa Sudan ando badana kap ka chimenen yenama aname gumbo gwadana kap ka tin wa ken ka tar luo ki ke genge ti cha kep tu kirun ken ne dep ka dien ka cha ka kep lo kan wajel kan ka yamani kana ngamni ti la kan na da yet ka ke ki mai kana ka ki get kana ka gwadan je pincha chol chu man chang dar ba mi je gani je gwas mi mo gwam mi chol mu chu ku me che de ten bu kan gurno bi kan get kan kirun ken long cha ka yena tamma ka gumbo police station cha ro ma cha jalat do badan yan ke o kan wande ti kan chicken kele chemane ken jaramo ka jale lo chicken deer tel ramo ka tel chi chemane ken chicken ga tieje no ke chicken ka let ko la lat ka kana cheng cho chicken cheng cho tel mo de gan kam ko bo gat la te cheng na bana roi ke ja ba je chum ko dong bo tu wi char jelle ke yame ke jala ko ngom chikman ngayen no re wi ka so Sudan ngwan wala karin mala yet karodien na karo ko tadien ke lu la men kan ka kwang tel diem ba kana len mi ma to kwang ge to je no bu kana ba kan ka gat ana makaro ade beje chi mongwa gor je no ga de ka kep ka de ka ngi ka do badan na la nadla ken chen ka jan ko bu gan matot ngorun ga kwi ka bo wi char barole la gangster ba gor je no ba la get ke bana gada ana mo gore rany mo gwa kanetin content la community tin content e juba de ga de ka ngej de dupin content de ga chenga je ke dupin content de ori ni yen ka je biga pit de area le kam anyok ben kum ba kum so Sudan ba mo gore je no kan wandi ala ti wi char ti tel shi manati chi tel shi manake de shi manake tan dung do mitel rame te ka responsibility ka ke te rame ke ko la kuma ka ba ga trend ba mo gwan ba ga latin ba mo kondien ba ka ngeje lo ba ka ga ta bilan ne wajika kan ga da la ga kap ko kuma cha gwi ni gwi char bang ba yene ka brano te ka kenin ga te generun ba jilun ba nyong la ne me da ne lan wal jen ba nyogo lan mo dum la ka gwi ke kuma de te den da gwa te le me jeng mo de to ka de kan ga ti kan do la ti ndi tine de kan mo gwa de kan let ka wich ka gwa san be dunon tam la ya kap ne ko cha jek te den cha jek to mod cha jek lo la kan na get da dom ni de kuma ka kep da ka mo ka gwa me la de katen cha ja de nyoka lon de goru do me de ya la ka kuma me de ka letten chang adula kon la lat ka de kan ya let ka dul under kuma lo de ka tipin kuma no manda kel mo de gara kontre wi ka so Sudan de ka log bone la ngwane di alta ti mi cha ga jik de ka kap ka ngwa mo mi cha kan shi man ken ko lat ko bi kan ga ti bi kan ngi de kuma ka kep de ga tek ka kuma de kuma da man le de ka de ga le lo de kan la de kan we de kan lat ko win mon de ko ken mi te ka ne de cha kep changan chur ke ram chim je chi lan mi cha de kep mala lel ka la gur no jan ba je lat belet ka run amene mo shwi de chelwin an go le tin bo ba ko na be jik tin ngwa ma ka te jen ba mo gwa be nyogo mek chun tam ba ji yen ba yi chulo nyurun cha to khi nga je no men den chi yaro ke ngu chi je go ne chira na ngech gor je o de ngi ka lat re ti jen de kan lat dul de kan kalet de go de kan lat de rande kula lu ni rar che mo gwa che nga je no ne me mi je kan me mo gwa ajele dande linga kui ngwana dangol badek tin tiene ten cha yen kuma South Sudan re wi ke juban bi atemal